Niguo gukoretwo kuhana icigo-ini ngurani guku bururi-ini riri mbura nene thiite na mbere na guthandana muiyuro wa mai na mwaraho igicungiriria hathara nene. Mwaraho wa kiguo niguo tumite aikari a Ngoigua tauni-ini ya Thika maikare menyitite thia ugitigia hanyeni na marigo mathamie nyumba-ini ciao makiorotereria kwaga kwa mitaro ya gute mai ma giko na riu makiuga mari hatikaini ya kunyitwo ni mirimu. Ni turaumia muno tondu ciana ni ciukaga haha guthakira ho na indui ta riu ni haha ni ndirahandite mbuga riu ni ukuona hatire kindu hangika ati unaamka usiku kama kulikuwa kunanyesha unakanyanga maji ukiwa umelala unakanyanga maji. Sasa mnaanza kufanya mpango ya kuama usiku na undu uyu ti ati ni hindu wambiriria uturite uriho ni tukoretwo tugithie ofisi nyingi tukihoya uteithio no tutitwo na uteithio. Kaunti-ini ya Migori ndetono taino kuri andu aria maikaraga huguru-ini cia iria ria Victoria aria riu marakaira thirikari iteithiririe kumathamiria kundu kuri iguru thutha wa gikiro kia mai iria-ini riri kuongerereka na riu magetigira kuona ihuhukanio cia makombe riu iramakora nginyagia micii kwao. Sasa hivi tuna shida kweli. Hapa nilikuwa na watoto 3 ndani na nyumba ikaanguka, kila kitu sikuokoa hata kitu chochote. Yameporomoka ndani ya maji, watu walikimbilia tu maisha yao, lakini vyote vilivyokuwa ndani ya nyumba vimetokomea kwenye ziwa. Naomba serikali atusaidie tupate vile tunaweza kujisaidia. Hatuna chakula, hatuna sehemu ya kulala na watoto. Na kwa migigo ituria ihoru rithiete na mbere na kuhumba ikari makiuria na rikorwo mona mundu wa kumakuatha na kumathamia kuona gikiro kia mai ma iria nikiongererekete na njira nene. Gukiri uguo akenya ni moritio mehuge na mogwati maria mangicungiririo ni mbura nene. Oriri thirikari cia kaunti ciuritio iteithiririe guthamia aria maikaraga kundu haruruka-ini na ihenya ta uria kwahoteka niguo gutigirira gutire mukenya uri ugwati-ini. To warn our fellow Kenyans that coming out of last year where the rains were still very heavy and now are heavy once again, the risk of flooding, the risk of mudslides are increasing, and I would request and really plead with all Kenyans to follow the advice that is coming from the Ministry of Interior, that is coming from our meteorological people, that please let us move to higher ground, let us move from areas that have the potential of creating havoc. Bureno itanyitwo guthie na mbere nginyagia mwisho wa mweri uyu turi na uguo muingi ukahinyiririo guikara mehugite kuumana na mitino iria igicungiririo. Gerifo Teraka Meme TV Jitagwo Muringi wa Gure.